twisubirire kuba mu gisoda cy'abarundi byakaze birakomeye. Umva hano kamanzi nzane Rwanda hano ngwino hano mu bandi inyegera. Salamu mukomere. Waramutse. Waramutse nawe. Reka dusubire i Burundi gato ndaje. Iri ni itangazo ry'i Burundi. Ukavuga ko ari nta n'ibikoresho bari hanze ni ukuvuga abakiriya bakunda kumenya amaze bataratangira baravuga ko umuntu wese yose yungisha abana. Aya ni amajwi y'ibanga udashobora kubona ahantu uretse kuyakura kuri Godfather umwe rukumbi. Narababwiye ngo imboni z'abategetsi bakomeye nibamaneko babona aho rubanda rusanzwe turebesha amaso yacu. Godfather nahisemo gushaka abamaneko kuko nagisigaye inkombe, nahisemo gushaka abamaneko. Aya ni amajwi y'ibanga, tega amatwi wumve. Ko ari nta n'ibikoresho bari hanze ni ukuvuga abakiriya bakunda kumenya amaze bataratangira baravuga ko umuntu wese yose ukuntu yungisha abana uramaze kubona ko nabo byase ubu bari kwandikisha bakagenda bati ushaka iyo bakura umwana nkaho tuzashaka kujunga kuko ntibyoroshye icyo turiko turabona rero no kuvuga no muri gutega amatwi mukabyumva ntabwo muri kubyumva. avuga Écoute très bien. Muri kubyumva neza? Yes, Amajwi ari gusohoka mukayumva. Écoute très bien. ukuntu yungisha abana uramaze kubona ko nabo byase ubu bari kwandikisha bakagenda bati ushaka iyo bakura umwana nkaho tuzashaka kujunga kuko ntibyoroshye icyo turiko turabona rero no kuvuga ibahereje iminirwa rwanda bakunda igihugu yaba bikunda ikibazo cy'ibyaha aho umuntu ashaka ntaba yararindutse abana b'igihugu bakajya gushyirira muri kongo batatu bari kwarakwandira ku nyungu za kivu. Rero ibyo mu Burundi bari kugira amaze kuba kayobera abahinga hamwe bagwatiwe cyo mu mabarabara y'Igihugu uri kubona ko byatanguye mu gisirikare iyo ubona amakamba amwe bamaze kuyaha amategeko akana ushobora ko umaze kuyangara umwanya n'umwanya ashobora kwandika intambara hagati y'abasirikare nyine kuko n'abakiri inyuma yawe bahita bishimiye tuvuga ati reka turabe ko twabona utwo tubyina munsi bamwe bamugenda mu kariko abandi bavuga ati ubu hari icyo baje urumva ko abamaze baba barashoboye bati genda mukuri murabe ko mutegera abasirikare batorotse mu nkambi y'Ubururi wabaye ko bakararije babatwara ati namwe n'umugende n'icyo kwitega abantu batorotse tutazi ariyo baroye tutazi baturogejeje ati natwe tuburiyo twumva ko igira amajambo ari amajambo akomeye cyane amaze viongozi bakiriye briefing ivuye muri presidence ngo batangire ingabo zari zitorotse zivuye mu kambi cyangwa muri barracks ya Bururi. Abasirikare babwira abaviongozi babo bati mwiryeho turabatangira niba babonye iyo bajya uzi natwe aba twari tubonye aho tujya tukigendera kaho tugiye. Perezida yohereje ingabo muri Kongo dushirirayo none muratwohereza abantu babonye aho mureke bigendere barabyanga bro. abasirikare abantu bari baragiye gucungera inzego z'igihugu gucungera inzego z'igihugu no gucungera abanyagihugu ni ukuvuga uhageze ko abasirikare umwanya n'umwanya bumva mu makazi batangiye kurasana kuko abategetsi bakomakomeye cyangwa mu gisirikare umaze guhabwa itegeko n'umusirikare cyangwa ugahabwa itegeko na perezida barageze baryama bumva ko ibintu byamaze kuyambara abavuga ati na perezida tugira ko yagasirikare gisa igihugu n'ikibazo kigeza hasi umva abaromani baravugaga ngo iyo imana zikurambiwe imana ziragukuza zikakugira igitangaza zikakugira akasamutwe urukumva maze igihe kikagera zikakurambirwa. Iyo imana zikurambiwe zigutera ibisazi ukisenya. That's the fact. Rwanda waramutse. komera Hari ukuntu utondeka amagambo ukaba ufitemo amakuru make no gutangira nk'aya Godfather. network babyita ngo iki reach yawe ntabwo ari nk'iyanjye. rero byarantunguye ntabwo nari nzi ko bizihuta gutya. ntabwo nari nzi ko batayo 10 na zingahe yari yarasize Kivumu zishobora guhaguruka kubera zikirukanka
nzi ko yabira icyuya kuriya iriya speech avugisha abadiplomate tibe yari afite ubwoba ubibona mu maso ku buryo ntabwo ari M23 izamugeraho mbere The ultimate chicken Mexicana range is back. Less Mexican standoff, more Mexican sit down. izamugeraho mbere ni bene wabo bashobora kuba ari bo bamubanzaho kubera ko hari ikibazo cy'uko igisirikare kirasabye igisirikare kirahakaye ugomba kwibuka bariya bose turimo turavuga bapfuye ariko twibuke abo M23 ifite neba yihakanye atemera ko bariyo bafunzwe mpaka urebe ariko icyo numvise ni uko ariya mafaranga Tshisekedi yatangaga yayasangiraga neza n'abashobora kumuhirika biri mu byamuhaye akanya ariko resama chef d'état major w'u Burundi yari yagiye Kinshasa kwishyuza amwe mu yari asigaye 30 miliyoni Tshisekedi aravuga ati reka da ndabaha amafaranga y'iki mwembe yaguye sake yaguye ni mwebwe mwaharindaga ku buryo ni sirikwi y'ibintu birimo biragenda bigongana ku buryo hariya ntabwo mbayisuku y'aya mesaje ariko ntabwo nari nzi ko byihuta gutya numvaga biri gufata akandi kanya ku buryo ntabwo byoroshye kuri uriya musaza kandi bariya basore banakomeje kumanuka hepfo harimo ndareba amavidewo iriya migi yindi barimo barinjiramo ntabwo nabakeneye amajwi erega ariko se mwebwe mubahe ako se umva ariko managiye mu bintu biri deep birebire cyane nkibagirwa kubabwira aho abana bageze umva Nyangezi already listen here ubu kabisa bagiye hano muri centre Nyangezi barinjiye kabisa ndimo mu amasansu ko barasezera abarundi nabo barahandiye bari kwirango ryantene barahuza barinjiye muri centre kabisa ndako tukibaye tukatabawe abatabazi barahurutse usko narizi ko nabibumvise amakuru arenga abanyabyagiranye abantu ba Nyangezi bamaze gutabarwa narizi ko nabibahaye izo nizo ntabwo twari twazimenye twarebeka n'abagira ubwoba niyo mpamvu ziko yewe nagiye mu bintu biri bigi nibagirwa kubabwira ko abantu ba Nyangezi batabawe bagiye mu baprofesi nagiye mu bikomeye nibagirwa kubabwira ko Nyangezi yewe gawezo we Nyangezi batabawe rero ibyo byose biratuma uriya umujenerali neva amerewe nabi vrema ku buryo sinzi neza umurundi baramukubise Nyangezi umva hano ngiye nyababwire nanjye gusanga kuvuga byinshi kurusha gukora bitari byo reka bakubite audio mwumva ibyakorewe abarundi Nyangezi umva ubu kabisa barinjiye hano muri centre Nyangezi barinjiye kabisa ndimo mu amasansu ko barasezera abarundi nabo barahandiye bari kwirango ryantene barahuza abarundi bari kwirango ryande ryantende bagize bate barahunze bageze i Burundi basanga ingabo z'i Burundi zivuye mu ikambi rya Burundi rigize gute bari gutoroka igisoda abasirikare b'abarundi babwiye kujya kubatangira babwiye ngo iki babwiye perezida ati nawe genda batangire nyagupfa we umva barinjiye muri centre kabisa ndako tukibaye tukatabawe abatabazi barahurutse mwabyumvishe nari nzi ko nabahaye update nshinjira nari nibagiwe none nari nzi ko nabibabwiye Kamanyora yo ni he imbere yaho cyangwa ni imana ni imbere yaho gato Kamanyora yavuyemo se nayo yavuyemo Kamanyora se ukuntu bari kugera Nyangezi batarafata mu abantu muri Sud Kivu abantu muri Sud Kivu muri abantu muri Sud Kivu bari hehe kanyikohereze abantu babakiriye neza cyane abantu bo muri Sud Kivu muri he ariko mujye mugira muzanga urumva twabanje mu bintu bikomeye kuko reka babwira ikintu kimwe abakira kagenda ntabwo haravamo iyo uvuye Nyangezi umanuka nkomo ni imisozi umanuka abari hakurya ni mururu umanuka
iyo misozi yose ntabwo aba imihanda mibi cyane iyo irangije uhita umanukira mu Kamanyura neza hafi ya uburebana na douane yo mu Bugarama gutya ni hakurya. ndebera ko kabido nkohereze ka Dr. Dash ashobora kuba yibeshye umujyi muri DM. ntabwo ugira WhatsApp yanjye reka nkohereze yanjye. ngewe ugira nimero yanjye ya WhatsApp ndabizi ndishuha ngomba nayo reka ndabizi kuyigira mpita nyisesekamo. rero speed bariho umuntu wicaye Kinshasa iyo mijyi ntayazi ntabwo arimo arumva ibirimo biraba. Sarkozy niba ari Sarkozy, Macron nawe uvuga biriya avuga nawe ntabwo abazi ibyo avuga ngo mube muri Bukavu bajyahisha. Kingdom ntabwo uje buri migozi kuzirika mu gushaka amakuru buyafite, ariko ndashaka kugira ngo ushyire comment kuri ubu buhanuzi bwa Rebeka. Kingdom Yes. Rebeka wamwumvishe? Namwumvise kabisa. Rebeka uramwumvishe nk'umukozi w'Imana ibi ngibi bisobanuye iki n'ubuhanuzi bwatanzwe 2019? ubundi se aramuzi? Uravuze? ubundi aramuzi? Ari umukozi w'Imana. Nigeze kumukurikira rimwe gusa iyi message nigeze kuyumva ntabwo ari bwa mbere nariyumvise. Ntabwo ari bwa mbere wari uyumvishe? Nigeze kuyumva kabisa. Nyuma yo kumva iyi message urumva bidateye impungenge? Gasibo banyine bahanuye ibi ni abahanuzi batandukanye babivuze. Yego. Ntabwo ari wenyine ntabwo bose babivuga exactly kimwe. Urumva we yavuze kuri perezida gusa Tshisekedi, ariko abahanuzi bahanura izi ntambara nyine uko zizaba n'uburyo zizarangira benshi. Ariko ibijyanye n'ubuhanuzi buriya murabugerageza, ntabwo ubuhanuzi bwose bwemerwa, ariko iyo hari ibimenyetso bibagaragariza ibyo byahanuwe niyo confirmation. ubundi ubuhanuzi bwose ntugapfa kubwemera, ariko hari ibimenyetso bikwereka ugahita ubona yuko ibyo umuntu yahanuye ari byo. nta kintu kinini nabivugaho kindi uretse ko urabona uko biriho bisohora ibyo ari havuga. uwo mugabo hari wari uvuze ibiri Kinshasa hari ubwoba bwinshi. uriya mugabo yiyegereje bene wabo babakasaye abajenerali kugira ngo yiproteje n'aba benshi babanaga hari amatungo nibo bari mu buyobozi, ariko FEDEF abaturage bazagumuka kabisa, bamaze kubabara cyane kandi barabigaragaza. ubu ngubu abandi bo muri DPS basigaye bashaka kwigaragambya, agahita hahaguruka abandi nabo kontre bo bakavuga ati nimuhaguruka turamarana. Polisi ikaza ikajya hagati. ejo bundi bashaka gutwika za kiliziya kubera bari abapadiri, hari abandi bahagurutse, abandi bajene bavuga ngo mumaze kwigira akajya mwigira uko mushatse kubera muri ku butegetsi, nimuhaguruka ngo mugiye gutwika za kiliziya turahura twese turwane namwe. Polisi zagiye hagati zibona ko ibintu bigiye gukomera barabihagarika. ya Kinshasa irimo ibibazo bikomeye. Nico nabivuga. Abantu ahangaha mbabwire ko none ikintu gitangaje, mwumve ibiri kubera Nyangezi bararyohewe umva. Bari kwakira mbere turangene video ndi kureba. Ariko abasore kuri mobile sindabona. ndashaka kwibaza ni gute uretse gato izi ni ishyamba cyangwa ni wakumbuzi? Oya, bafite baragenda gusumba moto, baragenda gusumba moto. Ni gute abantu bagera ahantu bagafata ahantu abaturage bakabakira gutya? Ubu nta kintu bigaragaza kweri?
godfather abaturage abanyekongo bararushe imyaka myinshi bararushe nta cyizere bagifite cy'ubuyobozi noneho habayeho akarusho abasukamwe abazarendo bari basanzwe babamera nabi n'ubundi abasinyira noneho kubikora mu byemewe na leta wabonye amapiyaje ibukavu wabonye ibintu byose leta yarisha abantu cyane leta yateje ibibazo bikomeye abaturage nta cyizere bari bagifite kiriya leta niyo mpamvu nubwo we ubu ngubu. Good morning with Dulcolax. Dulcolax works naturally with your body for overnight constipation. umucunguzi we wese nubwo baba batarakwizera cyane ariko babonye bakuyeho bariya bazarendo na ziriya ngabo za Tshisekedi z'abajura barakwishimira ntugire ngo buriya ubwo bariho babyina ngo ni 100%, no baracyabanza barebe ibyo uje nawe gukora ariko nibura abanza ubakureho abajura ubakureho bariya bazarendo ubakize bariya basirikari ba leta ibyejo bizaba bibara bejo iyo niyo mitekerereze yabo abati wewe mventuruje nawe ntiturakwizera ariko banza dukize uyu nguyu turebe nawe bizuzanye so nayo nguko ibi by'Uburundi iby'Uburundi amaudio mwayumvishe Barundi bafite ubwoba mugabo we nawe wabugira ari wowe ushobora kuviriya zabunaga niriya bagenda bagusunika ugenda kinyuma ngo imigi bakagugeza muri Bukavu ukaba ngo niyo ngiye gushinga imizi none ugeze muri Nkomo uriho uramanuka mu Kamanyi ugiye kugera ku mupaka w'u Burundi wa mugabo utagize ubwoba waburindi nabo babari inyuma